Additional Director of Sericulture Asai Hemalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Kahumridam. Upper Dehuri Bopong Hansiarong along Medical Sub Center Rikangki Jirakra Pasonsi Pinchong Net. PWD Asai Kampen Wot Hadlang Sopen Amsoi Ka Cheleng Atawar Kilang Kepangkria Jok Rat Kaningri. Kardong Bini Prime Time Berta Long Pen Nilisang Pi Marvelous Rong Parpi Nonarjikta Bertang Ton Pen. Pini Preya Chiklo Nipai Isiar Ni Ada Porpai Crazy Rachitima Pormalom Dipu Additional Director of Sericulture Asai Hemalong Tong Sekot Pen Karbi Autonomous Council EM Lunsing Teron Kahumri Padopon Bangsohut Sericulture Asai Kamalong Saipu Saipiatum Manpeng Kido Karbi Apoho Pen Mirathon Pen Karbi Autonomous Council EM Lunsing Teron Apan Karcho Padopon Sericulture Asai Kamatum Saipu Saipi Ketigeding Atum Pen Chigrumsi Chinki Chethanamai Ing Nippon Karbi Anglong along Sericulture Sai Kampen non ansose kiduke lagararapan kapaching thur ponji lapen mesen pen kiklem kedam pon pe meji aphan bangso along chingki chethan pon lapen kaprek Sericulture Asai Hemalong kahumri damji aphan ta chethan pon Bangsu Chingki Chethanamai long Additional Director of Sericulture, Superintendent of Sericulture Dipu, Rongbong Rongpar Lapen Assistant Director of Sericulture Dipu, M Chakravarti Atum Pendanglok, Chokumar, Saipu Saipi, Ketegiding Atum Chetong Dunsi, Bangsu Chingki Chethan, Amai Mesen Pen, Pichun Pon. News Report Karbi Anglong Live. Medical Asai Kamla ke rong radatum kiso kyunia hut dowai mu ingprime hong ki piponji aphansi sorkara hen pen pathik ponlo la soteng pen Karbi Anglong arlo atoka no hawaralong radatum joy ke pen se kachelang long ji aphanpura along medical sub center kimrang ponlo la sonsi la kha inkoira thok duar baguri constituency ke parlo upper dehuri bopong hansia rong along kikim kerangtang medical sub center hem non puanta kangpu pedara jok habit ahem ban lapen rikangki jir akra basonsi pemandet Karbi Anglong atoko no medical sub center hem kimrang pen thangnat amuki bang vedet asonsi duar baguri constituency ke parlo upper dehuri bopong hansia rong along kedamtang pinangan aningkan pen radaphan mathasi medical sub center 1 pilo lapen kimta kim pilo lapen bangso hem ki kimpen na jok adungarai ki dora datum aning karong so khaiki amata dolo adhe bangso medical sub center along kisu kyunia hut imu bakke duwai long popusi mathalo Bonta ke damtang ningkan suri hinira kresir ke banikan upper dehuri bopong hansia rong along rongara datum sei kachilang kijoi ke ji aphanpura sarkar pen kemesen sei kachilang ahem kikim kirang patang pilo tapen rong kresir datum ajo phirlo dubai daru chunam joy ke popu aning che parong rintilo Bonta la medical sub center ki kim kerang kapatang ningkan sirkep lengdet apita kangpu pipeda rajok habit ari kangkijir akra pasonsi pamandet lo dasi bangso medical sub center ahem nangki kim pike alona phansi nangki kim pima mate sorkara tangka kapanoh kaphansi ki kim pima mate rada phansi kapachelang diawar sai phansi ki kim pima pusi hadagara datum pen pachini pon Lasinon ke dobomi em surjorong parpen lahaya puthak langponra rat ale ke longji phan puthot pareng pon thuason te rat phan ale longji lapen local emc mate em Richard Tong bisikami labang so puthak along kachelang gunji phan hadak rong radatun kachuni ri padopo News Report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong ka parlo dwar amla chinthong lapen amri MSC constituency hawar sarkar kachari atumpen kiongdung kachingthur asayamu kedeng along wothadlang sopen amsoi PWD atwar ningkaning koisuse kilang ke pangkri atwar puthot mesen ik sebatwar kesemar thuji phan hawara rat Karbi Anglong Autonomous Council kachari CM aphan kaningri
India Independence Day inding trok sikep ra trok talon det lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ningkan trok sikep ra isi arta playing det lapen Laso Along Regional Party National Party ingtang kring nang chari long det aphianta kopi koso na ke chokchi kile dam dia podloni West Karbi Anglong Kaparlo constituency sirke bangka mesen iksip hirklong kachelenga towar abedelang pule pudetsta hinuni Pinpur में वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट MP के हमरेन हेलो लबांगसो आदिम कपलेजी अफान के आमसुइपेन बोथारलांगसो PWD अतवारांता इक्रोंगलो बोंदानिंग दु गलाम थेबांग के लबांगसो अतवार अफान हमंतु नेपेंता आजा के दिंग अतवार मेसेन कसेमार आविला Aprang banda ofisina se tatuar bang an meme la non la gari ke non si ga cheleng ke ke ong ke gadon muni ta phai ong bom polo gari phai ong ke phai ke ong ke de sitame to wara puthak bang ke miu e bis ga de driver hala passenger thum da nengi ji nali methang ban ke theklong to war condition e ko son la meme tuar mata thekdam dam bom lo nali non bozar ke don hormu horta la da dukan ban ke kona pen nildum am suiben se bang am sui pen de Kidamtang Congress kachari hut all round development lapen non BJP kachari hut poribartan athipi pensi hawarara rafan ador ke swabo chuhang pen chipahai idunno Kidamtang India ningkan troksi kebra phoke pleng pen pirthe adan aliralon ki pipen azadi ka amrit mahotsav sitame talon dunno har ghar diranga la solong sitame India lama phan aman pidungsi deda lama ahemtun tin alongta chetar dunrin tilo la herilo tobudumsu Lusting herilo mesti lo mesti bang ke nang tum non EM ga command la ye bang ke la famous lai lo famous lai la lo acha la so towar PWD towar la ningkan ko no ka semar me ke la ke tu lo ningkan kep krip hobak pude me ke lang wang we ke ente non la congress tum all round development la non BJP tum mang poriborton po sarkar long nani tum pen copy lo ning thege ning the bang ke nang pipo nang rapte message pa yale he chitu dun bom lo mati chitu din bom बहुत नहीं था पिदुन बम लो सेता में न अंता रंग सोफान एलांग ले पुलदांग ते एली के ठेक दुन दे लो अब आंग सोंग से चराय पॉट एलांग ले दे पुते पियोंग योंग लो Halapu India Prime Minister pen ke Digital India pusitame pangdak pomlo bonsitame kopai ke langno ason mandet hon network kawe se kachelang asa hem kawe anchot takali Arnibang kacheleng PWD atowar sitame kasemar pon kavideda jo havararat pen herang kelong alang nitum akar ila pen akenang sot towar kasemar pon jia phan chuning rinti pen towar ang tiang na po la ahok lam no sar ni like la non prabjin pen la sodak ke ni tume pachun vek na po nali prabjin pen la sarkar dama ka chuning rile Karbi Anglong Autonomous Council kachari CM han chinima kri ngai ni ti turam no hang Padahal pan chinima sar ni la an chinda mo e tame amen ga tor sar tulam no hang lima sar মোৰ ঘৰ নহয় মোৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে মোৰ এই ভণ্টি ঘৰত মই এখন দোকান চলাই আছোঁ দেই সৰু এখন দোকান চলাইছোঁ মই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি ৰাস্তা এনেকুৱা পৰিৱেশটো এনেকুৱা বেয়া আজি মই 7 মাহ হৈছে ইয়াত গাড়ী যাতায়াতৰ বহুত প্ৰব্লেম আৰু এনেকুৱা খাল দেখিছে এইটো দেখা দিওঁ দেই এনেকুৱা অৱস্থা গতিকে গাড়ী যাবলৈ অসুবিধা মানুহ এজন বাইক কোনোবা এজন বেমাৰ হ'লে কিবা এম্বুলেঞ্চ আহিবলৈ প্ৰব্লেম হয় বহুত প্ৰব্লেম আছে ইয়াত কিন্তু এইখিনি প্ৰব্লেম এইটো সমষ্টি হেৰি এইটো সমষ্টি আমৰি সমষ্টি পৰে মই জানো যে মই গম পাইছোঁ আমৰি সমষ্টি হয় কিন্তু উপিং মাছলা এইটো সমষ্টি হয় গতিকে এই ৰাস্তা পদূলি তো কেনেকৈ ঠিক কৰিব লাগে তেখেতলোকে গম পাব এতিয়া চৰকাৰ ৰিচেণ্টলি এতিয়া চৰকাৰ গঠন হৈ গ'ল হা কাৰ্বি আংলঙৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এইটো চৰকাৰ গঠন হৈ গ'ল গতিকে তেখেতলোকে চাব লাগে যে ৰাস্তা পদূলি কেনেকৈ ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মানুহ অসুবিধা হয় ডেলিভাৰী মানুহ এজন নিবৰ কাৰণে কিমান অসুবিধা হয় আৰু মানুহ এজন বেমাৰ হ'লে ইয়াত হস্পিটেলখন কিমান দূৰ Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live Bukajan LA constituency ke parlo Nepal Pati Ghada long ke do Dhansiri lang rai long Suri hinira ingkoi rai sipen ingkoi rai hinia baha Harman Central Scheme kutit home ke bratrok atangka panongsi nong nam ka chithangklong contractor Northeast Plantation and Commercial Private Limited atuma phan pajer ponlo Haladak ke do ora datum ajir kiding klui pen akisung kaching tang nang pen parai harai ke dam awar sai long po pen aning arong alam long pon Bon dakama humimi alama bangki sorkar pen radaphan mathasi lapuan
kuti tangka ki pipon pen contractor atum mate North East Plantation and Commercial Private Limited atum ami thanga le phan chema tha loksi labang so RCC dolong kaselam pon along sangti KN pona sangti abang akile mimi pin khangjang Sitahalapu arpu kido kilang carido nangji atum lagi sari hajan PWD Roads Division atum amek ang nuamat tibok tirai kidia jopen kilong asangki kilang nu amukhasi KN kapang som kupen KN pon bom abangke lampe isida ningji dun langre mate PWD SDO lapen executive engineer atum kosona sangti si KN nangjima ku kachini nema kuda arju meme Lapuson thak si hanjang lang solong 100 bedded hospital along ta labang so North East Plantation and Commercial Private Limited atum si cyclem bom haladak ta lapuson asang TC KN labang so alam aphong bir tapang daklo sitami Karbeng Autonomous Council ke Japon CM Dr. Tuliram Rong habang Arjulong liason si Chikong den ajok labang so North East Plantation and Commercial Private Limited atum non an ongdung atangka Karbeng Long pen tangka Troy Ponlo Buka janpen ananterang Karbiang Longai. Rongkhang MEC constituency arlo along Rongkhang BJP Ratcharia song atumpen ansose jakong kachapathe thumo chojia phan doloni maya hong jai long kedam tang pai ni phai thom kebrai siar ni kachethan kachimu mamai mate kangdang amai kangnipon Labang so amai ki do pon along Rongkhang BJP Mondol Committee amai phu Bimol Timong pen kachari pon amai long man ke do district ke thomarat kachinghon MP Horen Singh be MAC Long Bison be tumpen ke danglok Rongkhang constituency arlo long thong ke praisi polling station a local committee amai phu chunbang atumpen mai long chetong ponsi RD do jot pen kachethana mai pe do ponlo Lasilitu ani kamera thon nitum MP sa ka golbon Bangso kachethana mai ki do pon along Don Great Rock ahem tunatum ASDC Ratcharia song pen COC BJP asong along kiwang atuma phan BJP apuho arwak si misen pen BJP asong along dengpon Lapen bangso kachethan kachimu mamai ki do pon along pen sai kachuti ki arada tuma pharman akinang sot sprayer machine lapen ku hai hui sitami long thom kebra isi polling station arada phan ron pon thu Mai Judet pen district ke thomarat kachinghon MP Horen Singh be pen pherang kiang nu lam theke jai pon ke puthot MP kilik sitame nangle dapo lasi Rongkhang constituency arlo sitame anso se BJP asonga jakong kapathe thumu chojje phan lapen BJP Ratcharia songa pharman longthom ke praisi polling station along local committee tumpen sayamodo ansitame ke claim pon pa meji aphansi pinimai long chethan ponsi MP Horen Singh be pen pherang ke thengno lam the jai pon Tangte MP Horen Singh belam thele arjupona Na cepak orang mesti medol asli Bengal sini cepak orang lo. Dah pen pipi asong. Pak dokon CC asong pen. Pen pin la bangsa extend jara mai long pipi lang. Saya budak sana dalam tetan jemung Ya, lo. asong pen la Bharatiya Janata Party la Phai Rongkhang Mondol Committee. Si la buhong gothit mane strengthening. Ansu saya kong pang tang pang tuyi pasi join extend Mondol Committee ya hin kalau asong meeting long ni kita. SMP ho nang kitong donon panang pamat no ta kosong si asong pang tang kunai ma an so se tuang dia porobut la pena song tang no te ra ta tumo kenang so ra te manon te mta beng no pe te madam non kedam tang ning kan po ta me penan kem lo sa teng te dolang ko le dolang la se ka papleng le ti kan kosong hai ka do ve lam kan lo si non tang election ta te pokom si election of farmang ta song tang ni song tang lo ko da election le bang kame song pen baga dona candidate an ke ong dong bu pen bahai alam ke do Dongkamu kampen Wiki Bay Karbiang Long Live Ini prime time berta bangke lapon si kang tonik lo domi thak me kardom